E le nei fo ia fiafi i le suafa manu malo Yesu ke riso le Nasareta, o ia o le ali o le toitu, o le ali o le manu malo, o ia o le na maliu, o toitu mai na ie o oti o lo soifua o ia, ma o ia o lo tātou o lii, o lo tātou o tua, o ia o lo tātou wha moe moe ngaola, le fa talo fa to le suafa manu malo Yesu ke riso, i au na le atua, o lato wharitua, o tina o tama ma atua, ia o pa anga le tātou ngaluenga nei e me se fo i le pa ia man mamano le atunu uso o se tafo le lalolangi o New Zealand nei ia ma so o se vaipanoa lava o e mahaua mai le tātou ma blokalame nei o nisi o tonu o fale whai ngaluenga o loo wha peo na wha atino ina pea ngaluenga ia ai whanongolongo mai e tātou blokalame ia me se fo i nisi e mai mua mai no ua mai ar tātou blokalame fia le loto ma le nganga e whaatalo whaatu, tautua ina foi ia o tau i le suafa marumalo Yesu Keriso. E rei foi a fiafi wana o se upo e wha mahalosi. E le tātou sāvalinga wha le nganga, to e wha manatu ia te oe mau. Ia lau sāvalinga, e mai se foi e o aso le tātou wola i tupu le wha tua le tau longolongo, o le tau longolongo le ia fiongo pa ia le tua, tatalo i le tua le upu le nei a fiafi, o le a whaile ma wha mahalosi au lau sāvalinga wha le nganga. Ia, au tātou iai le nei o langa, ina ia ma mosu tātou ai, mo fo iso tātou malosi e whai ai ngā luenga uma, e vi i ai lo tātou tama a o tātou iai le o langa nei. La tātou ifo matalo, le tolo mātou tamavi i ala ua fiore nei a fiafi a whaamanuina lo suafa, o ia ngā pa ia o le whaia o ngasili, Yesu ke risolo mātou a li imo lo mātou whaola, mātou te o ina lau upu le nei a fiafi tal noa whaasoa, tatalo i la ua fio whaamalo sia se loto ua vai o se anganga tamai le nei a fiafi ia iai le mana o lau upu tamai o hai whaatonu ia te i mātou ioa la uma, fesoa soani mai oe lo mātou atua neima se iho i le whaavavau lava. Amene. Ia, ua mata fo i whi au mga ruenga le riva yaso. Ai, o le tātou sāvalinga, tātou te le part-time i le atua, tātou te full-time mo le li. O mea uma tātou te whaia i o tātou whaia i le atua. Tātou te au auna i le atua, upa tu spa ia, for mai, tātou te au auna pisia i lai, tātou te whaia i le atua. That's the attitude, o le tu ai ngā loto le nā, tātou te whaia i mea i le atua. Amene. La patino stala noa le nei a fiafi ia te ilato o e watalia Yesu a vea mali i mawhaaola a e misi lau fōlaunga le lalolangi le nei. O leo langa le nei. E a o tātou sāva vali ai. A le upatus pa ia o le langi ro tātou taunu unga. O le tātou wha moe moenga le nā. O lo o iei fo i fola folanga le fiongo pa ia le atua. Ia, e ao ono tātou sa vali iai, amen. E tele ia a onga manisi o vaenga, o outala noa ai, mo outala noa tufo ia te outou, i manuia o le atua. Tala noa i wha manuianga, o manuia mai lo tātou ali. Ai le fuaina, le manuia o le atua i lunga o lo wola. I le tele o ni au tupe, o le tele o ni au taa vale, po o le tele o ni mea te maua. E le fuaina i aile manuia o le atua. E fua lo manuia i le atua ina ua e iloa le atua. Ono le upu le ua e iloa le atua o le loloto ia lai wha apea tangata na o le mafaufau e ngatai. Ai whamele tusia le, la fiong pa ia le atua. Amen. Mua Ioane o rona mta upe lua. Fai upa sumare fitu. Olo iei upu wha apea le au soi. O te le tusi atu ia te outou se poloa inga fou, a o le poloa inga tuwai, o ia te outou talu le amatanga, o le poloa inga tuwai, whai upe lua tasi, sorry. Mua mori ane lua, whai upe lua tasi. Let me correct my reference, guys. Whai upe sumar fitu, sorry.
Whai mai, o le a mawai atu fo i le lalolangi a toa malona tu ina nau. A o le whaile fina ngalo le atua, e tu mau lea e whaavavau. Whamari whaupa sumari fitu, o le a mawai atu fo i le lalolangi a toa malona tu ina nau. A o le whaile fina ngalo le atua e tu mau lea e whaavavau. Tasi ale me tu mau le lalolangi le nei, only one thing. E so se mea lava whaitino le te wa ai le teimi nei, mea whailo na tino. Na o le tasi ale mea whaitino e tu mau. Le ale mea whaitino e tu mau, o lo wanganga. Pa wana le mea tu mau. O mea uma o ta avale o fale o mea uma lava. E ma vai uma mea uma le na. E uma kularo langi ma uma koi ma mea na. Na o le tasi ale mea tu mau na o lo wanganga. O le atua, o le anganga e le oti. E le oti se anganga o le tangata, mea le nana whaia i e le atua se oli. Ona na whaia e le atua le ti apolo o ia o le anganga. O le anganga la, e le mate pe oti, fo i le pe ona umo le olo o le tangata i le tino, matua le tino lea. E le teimi aru e se ilo anganga o no oti le o lo tino, which mean wa uma lo na ola. O lo anganga la, e le eise mea whapena i lo anganga. O le anganga e forever. E le oti, pei foi o le atua o ia o le anganga, e le oti le atua, e le mawhaina oti se anganga. Mea le nānala, ina whai e le atua se oli. Ona e le oti se anganga, mea le nānala, ina whai e le atua, e ave i aile ti Apollo. O le lalolangi na le nei, o mea umai nei, o e ingisi ka ngaka walatou wha pele pele, mea mai aso la, mea mai ana mua, e nisi o i lātou ta te ai fo i lea o te tonu o museum, o lei ei mo meo ka mai, i no mo meo artificials fo i ma mea, wa whaata ua e tangata mea nafo me, o mea ia ka se value, o le ke le o le kau o le mea lea, even classic cars, ma vea, ta vale yaso la fo i lili, he o maritemi nei, we know wa halua i lunga lona value, wa mato i whaata ua i tangata i ona po nei, mea yaso ala, mo moni tu singa ya so ala wa fata ua tangata o te lea le value le te imile nei. A o mea na, e le aima se winga. There's nothing, no value i le atua. Ma o mea umana, o mea ya. O mea mawai kula langi ma mawai atu ai. O aulo, o mea uma i le la langi tasi ane mea tu mauna o le anganga. Aleluia. O le o langa o tātou i le tino le nei. Fumairo tala tuspa ia. O le ama vai atu fo i le lalolangi, a toa malona tu ina nau, a o le whaia le fina ngalo le atua, e tu mau le whaavavau, ai se ale mea lai, ona tu mau tangata e whaia le fina ngalo le atua. Ona iei le tangata na te le o whaia le fina ngalo le atua. Ele na o le tangata ea, o le iei le tangata la e ta usa o mea tu spa ia le tangata e tu mau. E tu mau e whaavavau, o le tangata e whaia le fina ngalo o le atua. Amen. O le atua la, e iailo na fina ngalo. Whai mai le upa tu spa ia Jeremia e iwa luas fumatolu. Amen. Let's go through scriptures. Amen. Scriptures is better than my opinion. Hallelujah. E aona e loa. Whaafetai le loto ia te ilatou o loo whaia latou note, tusi lalo, ia malama le fiong pa ia le tufu mai le upa tusi pa ia, o loo whaapeo na whetalai mai o Iova, aua ne imita le tangata poto i lona poto, aua ne imita le tangata malosi i lona malosi, aua ne imita fo i le mau oa i ana o loa, a o le mita, i nā mita ia o ia i le nei mea, ina ua mawhau o ia, ma ua i loa hau, o au lava o Iova, o le whaia le alofa ma le whaamasinonga, ma le ami o tonu i le lalolangi, a wā o mea ia o te fia iai, o lo o whetalai mai iai Iova. O la e whai mai le atua, au e ke mika i lou poko mo lou malosi mau o loa, peo no whai atu le amatanga, e le fuaina sou manuia i le atua, ini meo ni o loa mani tupe mani mea te moa. That's part of our salvation, o nisi na oa, o wha manuianga le atua. Ai le wha apea la ea, e fua ina o oio tangata manuia o le atua. Ne ai? Ona e mawhai, ona e manuia i le o loa i le lalolangi, ai te a,
e te le sao i le ola e whaavau. E mawhaina esa i lia le oa ma e maua umarta mau a ingo lalangi le nei, ai te le sao i le ola e whaavau. Mea nai whamartala tuspa i o le winga e te maua i le ta mau a ingo umama le lalangi, ai mau e lo wola. O le makua, that's a really big statement. Lo wola atoa na esa saa ma e mauaini o loa mani me se tele o fale te tele o mea uma o ia te oe le tamau a inga o ia te oe ngi kai ko o lua se fiangi o kai ko o lua o iai o a umangi mea o e fie le o langa nei le tele o nā mau mea a whamaritala le tuspa i e mau wailo wala le hei mase o winga amene whamailo le tala le tuspa ia na o lea me mawai atu le nei lalo langi malona tu ina nau, mea umala langi nge mawai. O kangi kupe, kasi arka mai mea ke maua. Kusa o kangi fale ma me ke ngei, ai a oina na oti le tangata, ngā leongo i ngisi alea, ia le lo loko le pu e kangwai, e koe fo ia le palapala, o le fesili, o aila e fai maa ia mea la sanga lue ai, o le upor tuspa ia, fai mai o le maa laia longa lue e te le ai. Amen. Mea lena au te mita i mea te maua, au te mita i lauta mau a inga, o le maua lunga o lau ngā ruenga, o le ka avale ngā ki whelua i o e whauru ko ka avale ko e ka le sia, ka unga ka i alau ka avale ka unga ka avale ko whaiwhi au e ke mimi kai o e anga mua wha a kauro u whale ko kongor ko a inga a koa, ka ngaka uma wa lewa ngō mai. Ka sianga e sau wha a kauro u whale, wa mimi kai arisi. O leo whaapea, whaama o la lolo loto, au e ke mimi kai. O nga ele o oe, mea mua, o te whai atu ia te oe, ele o oe na whaatau, o le atu o lo nā lofa. God loves you. Amen. Whaafetai la ili atua wa maua sau whale, wa maua sau taavale, wa manuia lau pisinisi, o manuia oe le atua, a ele o le se la asanga le nā, e fua i ai, loa, le manuia o le atua i lo olanga. Hallelujah. Amen. E mawhaina e alu e sa ili le oa, e le muli le atua. Ai alu sa ili le atua, e muli le oa. Amen. Fumai sa ili mua le malo le atua malana miotonu, o na whaopopoina umai o mei a te outou. Amen. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Whamai le upu ale tuspa ia o le wheringa tuai. Da tu atu mua lava i le Roma le wha. Roma e wha alo na whai upu e. E luas fumatasi. O le tala noa ia Abraham. Let's pick up from... Let's pick up from verse 18. O ile tano ia Abraham o fo mai na ia wha atua ma le wha moe a ua le haise me wha moe i ai. Ina ia avea o ia matamao nu o tele pei ona feta laia mai. E wha apea lava lau whanau. Ele i vai fo ilo na wha atua. Ele i manatu fo ilo na tino uoti po ua se lau ona tausanga. Male manava fo i o Sarah uoti. Ele i masalo vale ia ma le fa atua i le mea na fola ina. Ele atua a ua malo si tele o ia i le fa atua ua vivi i atu i le atua. Whamerewe upelusu matasi. Wana mauti no foi e mawhai ia te ia o na whaia o le mea na fola ina e ia. O lea foi ua tā ua ailo na fa atua o le a miotonu. Amene. Tangata mai nā tātou whaitau. O Abrahamo, tā ua tuspa i o le tamau le whātua. O kaku whaakua fo i o le whakaikai whaakua Abrahamo. Pe whaawhena whaatino ia. A ona esu e ina le mea ta o le whātua. Anu e whakaikai mei ka ngaka o langa i ene mea ka o le whaakua. Amen. Hallelujah. Kako ua learn mei tangata o lai pasi le whaakua. Kaka wofu e whaalongo ia o onga matala tangata e whaatatau ila, e whaatutua o i, mea mua.
ia Abramo, o lona manatu, ese le tā ua o le manatu o Abramo sa iei, whamari tala le tuspa ia, ele I vai, whaupusumariwa, ele I vai fo I lona wha atua tua, ele I manatu fo I lona tino ua oti, po ua se lau o na tausanga o le upo le tuspa ia, tātou te sāva vali le wha atua tua ele o le tino mai o mea. Tele taimi tātou te sāva vali ai e tusa ma mea tātou te va ai o Abramo, Fumarikala kuspa ia ele I manatu ia Abramo o ia wa se lau kausanga. Ele I va aifo ia Sarah ua. Woti. Woti le manava ia po wofole wale mfaina whanau. Wa pasi le kausanga I kaunga whanga uai. I le va ainga I le tino wa expire ko olua lea. Ainga o aku lau vahenga le whale mai o ako e whaile la siaki fole le foma. Siri me le foma ia Abramo. Ole han me kirua mai. Mai siaki lau kenge po le me uako lau kenge. Imagining 99 years old. Iwa su iwa kausanga. A le o malang kenge fo ile leo ko kiki fo yase lau kausanga. O leo siaki po uako lang kenge. Fe se va aia fo mai ngā kaimia. Mai sori. Pere anga ia uro lu ngā li ia. A ole va ai ole whaatuatua fo mai ele I manatu fo I lona tino ua oti pa ua se lau ona tausanga ma le manava fo I o Sarah ua oti. Ai whamare tala tuspa ia ele I masalo vale ia ma le whaatuatua I le mea na fola ina I le atua. A ua malo si tele o ia I le whaatuatua ua vivi I atu I le atua. Whai upos lua tasiro te mana o whamamafa. Wana mauti noa foi. E mafaia te ia o na faia o le mea na fola ina. Mea mua o le mea na fola ina. E iai le folanga le atua. E le tauna ona e whaatuatua. E le tauna ona e ola le lalolangi le nei. Wa uma ona fola e le atua le langi mo tātou. Fumaritala Yesu I le fale o lo utama o lo iai mentions o lo iai fale I lea. I le maota o lo utama. Fa mai Yesu o te alu o te toi sau, o folanga ia Yesu na whai mai a te oi. Fa mai, I will come back. Fa mai o te sau e watu e whaatasi mahau. Amen. Na fola la Yesu e toi fo I mai. Amen. Wa uma fo ina ia fola ina le manuia o le ola e whaavavau o le manuia. Oka se ke leo le manuia wa uma o na fola ina Yesu mo I tātou. Amen. O te iloa ele mawhaino ua o le afiafira nei. Ai o te fia whaatau ina le savalinga Abramo ono le upor tuspa ia, o le whenga inga tuwai, o le ataata ia oa, mea o le whenga inga fau, I luma le Roma e se furuma le lima. Roma e se furuma le lima fai upo e whawhai mai, o mea uma foi na tūsia na mua, na tūsia ia e a o mai ai a te I tātou. Ina ia tātou maua le wha moe tupu mai le ono sai, ma le wha maa whana mai o tusi. O le tala noa tuspa ia o le whenga tuai na tu sia ea o mai e tātou, le tātou sāva vali le wha atua. O le tu sia ino le wha atua Abramo ma tala le whenga tuai, ina ia o ina i tātou. Whamare kala le se le inga ngā sā muri lua le se o kama ngā e whea koe whamai, o la whenga pa fwoi ka vika. Ma ngai le songa ngai mo me la kwa ma ngai ka vika ele a ena te le I mo ele I o langa fai ka sala mo ka vika ai tu sa watango au mai le mese se e fai ma o nga ka ua yang ia fai er ko akele o le ua fo ma ia pa u fo ka vika le ai ma se si o ka fa alonga ko nga fai mai le a nga fasi ka vika ko ria ka oka le e senga o me o ka nga piki mai o ka piki mai mea negative e fai ma excuse. O le ola wha lea nganga, e le o le kauma whai ke ola lea ngasalanga, e le ki whaako e se ile atua, no. O le ola wha lea nganga, o loutou ma whai e te ola mo le atua, ai a e anga sala. When you sin, o lai ai le wha mangalonga. O te le o whai atu e le wha pe le wha mangaloa, o e le atua mai I lo whai malo mautinoa, no, e wha mangaloa, o e le atua pe a e wha mawalalo. Ai ole sa onga o sa valinga wha lea nganga, o loutou ma whaile te ola wha pa ia ina, ai a ese se, matala tus pa ia wha fitu ona pa ua tangata mi o tonu ile aso. Amen. Hallelujah. Leise tangata
Whaale anganga nei taimi e ola e le angasala. Lo pa tu spaia fo mai le se ami o tonu. E ola e le angasala. O thenga tuaila. O lo tu si aini mea e se le tā ua i lau sa valinga, ma lau sa valinga o te mana o te tai ai. O la tato o tua thenga tuai. Ona i ele folanga le atua na fai. E wha pēnā fo i ate oe mau. E lai mana o le atua ia o tātau nuu i le mea na tā. E tau nuunga le lei. Le manuia wa umana ia au maia. Ai to o tele tangata lātou tele maua. O le maalia i or kuspa ia pe whai kau ai. O le finangalo o le atua fo mai. Aua ne i whano se tasi. Finangalo fo matala le tuspa ia o loo wha atuai le sau o le lii. Ina ia sala mō tangata ina ia aua ne ia. Whano se tasi o le finangalo o le atua. Aua lavangi i whangoskangaka ko a kasia o la laulangi. O le vision na le atua, nobody. That's his will. Ai sau Yesu, fo manifetalai ngā Yesu, e to a tele ui atu lea, ile vā, ile fo, ile ala vā tele, to a la haiti e ui atu le vā haiti, fo mei ko a kele o le mālaia. O lau fo mai Yesu, ele o tangata umala atu te maua le manuia. And yet, fo maritara tu spa i o le fina ngalo le atua, ia kako maua uma. Ona ia le manatu o le tangata foilele, ia o le alava mea kupu o le fina ngalo o le atua, no. Ele o mea uma o tutupo se fina ngalo o le atua. Yes. E nisi whaapea, ia walango o whaapea ono le fina ngalo o le atua, o le mea funga whai e le atua moa uni o whaapea, no. Tele o mea alan tutupu i lunga o le tātou wola o le tātou lava whai unga no tātou whaia. Nā le to o lua tangata i eile pule le mea ta o le ola nei. O le ola le tātou te ola. Na o oea ma le atua. E le mawhai e le ti apolo na fasioti a te oe. Tamu whai le ti apolo e whaale anga lo tino ia vavena e oti. A ele pule i lo ola. Anga pule le ki apolo i lo ola. Wa leva nga ave o le ki apolo. Wa leva whai fasioki au ki apolo. Na o le to o lua i tu e mawhai o nā. O lo i eile pule i lo ola. O le atua ma oe. Ono oe ona le ola. Mea fui nai wha meiti tu ina atu lo wola i le atua, ele o se ola o ai. O oe ona le ola, na mai e le atua ia te oe. E lua la i tu. O le atua, e pule i lo wola, ma oe fo. Ono oe ona le ola, ele e pule ki apolo, anga pule ki apolo. Ele kai koe la unga Kevin ngai, au wa leva ngoki Kevin. Ona iei nisi e whai mai ea, e pule ki apolo kako wola, no. O le upo tu spa ia ea, mea uma, awangi e kango le ola, ele oe o ngari. E mafua lana tātou vavena ona mari liu i tātou, ona o tātou tino. Pe ale look after ino tātou tino. Which is number one mea o sau ki apolo e taket. Mea fua lana na meta tu spa ia. Au e kango i manai tangata i e pule leo. La upa tu spa ia e le fai mo le lātou fasio tangata. A e kango la oe fasioti oe. Ke o fai ako oe. Le wingo le tala vo i lele. Uso wo e fasioti le tangata o e fasioti oe. Ele faila mo le malo le atua i lato. On the other side, amen, o le atua e pule o tātou wola. Hallelujah. Pule le atua o tātou wola ma soifua. E iei le folfolanga le atua. Ai tātou o mua mua whenga tua i a o mai se mea. Ona, o ulangona. O le tele i o mea o lo mana o le atua e whaonga i aila na whanau, peitai, e le o talitonu la na whanau e mawhaina whai e le atua i ate i lātou peo Abraham o fua mai ua talitonu o ia, e mawhai o na whai e le atua i ate i ale mea na fola ina, o la ufesiri i ate oi, e te talitonu e mawhai o na whai e le atua na folanga i ate oi. Pei o le whaakua ka malo ko ingalo Abraham. Ki nganga wa aia kunga ua leo ngā kusa le situation malong kulanga la iai. Ki nganga leo ngā kusa le upu le akua malonga kingo ma mea. Aia, whamai ngā kari kongu e mawhai e le atua o na whaia i ate ia. Alleluia. O le mea le na e tau o le whaatua tua. O le ngā lue mai la o le atua. O le tātou te whaatapula aina le. Ngā lue me o le atua tatoatu mua mua e tua salama o le ae. Amen. Ai tele i alu ni si vaenga o le tātou tatano le fefi. You guys all right? Ele salamo e fitus ful malvado. Fai upe fast ful matasi.
Whamaritala tuspa ia. Na lātou toi tofo lava i le atua ma lātou wha ono i le pa o Israelu. For my yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. For my again and again, they tested God's patience, and provoked the Holy One of Israel. The word that says here, and they limit. For my they limited the Holy One of Israel. Walatou whaatapu la aina le ngalue o le atua. Walema, sa yelo mafau yasola. Ele mafai se sinka o fi le atua. Which is, e sao koe se. Ele sovereignty o le atua, e yaile. Ele mafai se si ona tau fi le sovereignty o le atua. But when it comes to your personal life, I lo wola malau savalinga, e mawhainga e ka o fia le atua. Mea le ngai a lai o nga le malolo, mea le nai alina le manuia le stangata, o le atua wa levanga mana o le atua e wha manuia, and yet le o mawhai le atua, o lai tā o fia tangata. Peifo o tangata ia wha mai, na lātou wha ono, and pena lātou limitinga le atua, po ua le mawhai le atua nanga lue tangata Israelu, ono o loto tangata Israelu, for mai again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. O laima na o le atua e whaonga oe I lona tumu ato atoa, o nai atu oe le nganga o le atua, actually 1/3 of you is the Holy Spirit. Lives inside of you. Ona yele manatu o tangata, I am just a man. No, you're not just a man. 1/3 of your being is the Holy Spirit. Olo wa, mafau olo tino malo wanganga. Olo wanganga o le atua na yai. So ora tasi vai tolu la oe, o le nganga paia, wall to wall. Nai to tonu ia te oe. Amen. Ele na oe lau se tangata. O na ia ile atua I tutonu ia te oe. Na ile nganga o le atua I tutonu ia te oe. The Holy Spirit. Amen. For meno tala tuspa ia. Na lātou tofo lava ile atua. Ma lātou wha ono I pa eo Israel. Elu ngā mafau yaso la. You know, I think like 7 years ago, no whai tau ar whai upula tuspa ia. You know, doing my studies. Sa ili ile atua ma. O vai ako, soli. O le mafaia ka ngaka ia ngā lako kao fia le atua maringa lui. Wa uwa ai foi, en lai I lau tangata, wa uwa ai, e le tasu na ufaya I le atu I la foi, I le uto o lua ma. And also I was saying this to quite a few friends. I am sick and tired. I lo uwalu le lotu e le o yeise malusi, wa le o ko yeise manga o le atua. Ke leo kaimi o ke fasili le atua, ya sola o le loko, waku le atua, le pe o e pe ke wha au ea. Le ale meo ke wha alongo kua I vāvenga I ke whaia ia aku ngu, ke wa ai aku I mō meo ha, maka ukia o me ke whaia ia ka ngaka, me ka ngaka, ke wha o ngā inga ai mai, e me ke le wha o ngā inga, le ima se sā moa o wha alongo kunga, quite a few sā moa o wha o ngā e le atua I na high level, I au nā le atua le teimini, wa si I tia le atua tu langa wha pia, e koe wha au laka ngaka, isi ka ngaka I, le ko a kele o ka ngaka I kukoro loko sā moa, a su e se aku ngu upiko, I sitting a dedicator la tu tangata I le atua, o tangata Samoa kaka no loku. I think e ile nuu I Samoa a ka le loku le a o le sa. E wha sa ngofu se singa ko akasi kaka ngofu fale everybody o le loku. O wha pea, o kase le vanga loku, o se ale me ke resi iki a ingi koulanga, fai me ia ke wha aia kuspa ia, ka ke fai kaua kua nga lue o le atua, wha kule atua, o sui ea oi, e wha kuspa ia le sui a oi. O I lan foi upu lea, o I peina tali ai e le atua I a te au sea, pena tali ese fasili nei loto. Le mafua anga e a lai ona le va aia le mana o le atua I totonu e kalesia, le mana o le atua I totonu o tato wola masoifua, le lau tala noa ui le personal life o tangata. Mafua mai, o le upa tuspa ia, o lo o tato tau fia le atua, we limit God. O le atua, he's unlimited. E unlimited le atua. E le mawhai se mea ona tau fia le atua, yet e mawhai tangata. Something about man na whai e le atua, na te mawhai ona tau fia o ia. Ona na whai o e le atua I lona whaatusa.
E iai la le mea ta o le free will, le i whaia o le atua o se robot. Good morning, Lord. Ke lo me whaia e kangopolo kalame le computer e wha good morning me ke oi. E le ima se winga, why? Because e le se free will o computer. Po se robot fo ileli. A wha good morning me ke oi, e le se winga o ne le iso na free will, pe iso na loto. E le peila o le tangata i eilo na free will. O le free will la na tangata na te whaia ele filinga. Ona na whaia o ele atua, o le mea na whaia o ele atua, ele tusa male angelu. O le maka kia i o le whainga ngā whaia i ele akua ka ngaka. O ngā whaia ele akua ka ngaka. E alu le ka ngaka o le upu o le akua ngā whaia ele atua. Ngā ku ele akua le upu le tangata e rū le tangata. Wha o ngā wewa ai e mo whaia ele akua ka ngaka ai ku o ilanga upu ngā kea. Pule ai. Maka kia o le whainga ngā whaia ele atua ka ngaka. Ameni. Mea nai whamarika la Paulo, lai wha pēr ngisi ai e siri a ngeru i a kākou, no. O tō telo ngisi lai fia wa ai a ngeru e ka fia wa ai e se a ngeru. Ele e siri se a ngeru. O le upal tu spa ia wha mai ko keilo e o kākou ke wha masingo i a ngeru. Ona na whaia o ele atua i lona wha atusa. Ele e siri la se a ngeru le wha atusa o le atua. Ele i whaia se angelu se whaatu so le atua. Mai mau peanga e loa oi oi. Mau alunga i o le whainga ngā whaia i oi le atua. Oka se makau kia. Ameni. Me wainga o oi anga e pa ua e sau le atua ma liu ai. Sau le alo le atua ma liu mo oi. Ameni. Ai pa ule angelu fu marikala kuspa i ele i fesosoangi i whanga wa angelu. Ai fesosoangi i whanga wa Abraham. Ele i sau, ele i whaise wha mangalonga mo angelu, au a whaite wha mangalonga mo oi. Amazing. Ai sea, ono o oi o le wha atu so le atua. E lua ni mea o te fia tala noa i le fiafi le nei. Le mea e lua i o lo o tau fia le ngalue o le atua i ate oi. Ameni. Wa levanga manga o le akua e wha o ngā oi. Ai ono mea i e lua. Tatu atu mua e tua tu se e soto. Excuse me. Oh, let's pick up from Nictusia. E soto lona mta upos fuma tolu. Whapupu tala. To tele niso i lato o te mua le nei whato au mai nua tato Bible study. So just bear with me. Some of the people will live on tato mafuta. Whaalongolongo is being 3 years now. I think we kiki wo over marikotse lau kako vasenga. Over 300 classes lau i lunga tato Facebook ma YouTube. Ka se kele o ngā vasenga. Praise God. Whaftai le atua. So ai fia malama le fionga pa ia le atua ma le tele o mea e tupu lu sa varinga whalanganga. Vai le tato YouTube la iai, koe fo i le amakanga. Alu e maka mai, growing up spiritual, faith, or the power of the tongue. Mea uma oka se kele o maka upuma so si o le atua la iai. So, alu o mei se mea tā ua i nā malau sa varinga. So, o i, le la whaapupu le tala le nea fiafi. O ne to tele nisi la to tele i lopo la me na leina o ia Israelu tonu ai kupito le la kango e whaapupu ua kura kala amen wei e selo le leima wha ma avenga ia ke o ko ngai le i o ko wa on sai la so me ngai mo ku de ku loko e o pele mapu ai la whaapupu tala o Abraham o le tamao la whaatutu ai la lona tali ino ia Isaako amen o Isaako e ila na whana ue to o luo o ai foi o Jakopo ma Esau ngua maka ngai mua mai o e saula ia o le sikamanga o Jakopo la le na sui e le tuolo nei ngoi ia Israelu alu aso ai faile fanga o kamalo Israelu o kamalo o Jakopo ngoi ia Israelu sui le tuolo ngoi ia Israelu e to se furu lua la na fanau e ia ila le aso sa fa pe lo ona o ia le onge i to tonu o le nuu le mana tua o to o le ai lena halu lena whaile atua ia Abraham, lena no foi le amatanga. So o le lai to tonu o le lau whanua lena whaile atua ia Abraham e halu. La turo Abraham no foi tonu vainga le tau o kanana. O inala lena yeilo na ainga ma whiola i whai. Ai ono le vai taimi o le onge. Lena mafua i lona, lengo mai o kamanga le kala fude ia Iosefa lenga whaakau. Lenga ho i kukongo ai kupito. Ono lola i tono ai kupito i tangata Israelu fase lau tausanga ono nofo tono ai kupito i le ainga ako o Jakopo le ta o Israelu. That's why e ala inga kako fai kau o kongora kusi
O lai ai ko kongo ai, o ai ko piko. Kau mo mai le whaingon, kau whapupu ungor kako kalanga. Abrahamo malan whanau o le isa ako lo na tali ia malang whanga o le is whanga isa ako Iakopo ma ifon. Ma Esau. Lea la nei nei, lea la o la kama i kongo isa la elu. Faa se lau tau sanga o no nofo ia le ainga lea o Iakopo malang whanga ue ko as fun marelua. Wa whanga whangau ma ua tuputele le nuu ma ua vea ma polonga i sonu i. O na whaatuwina la ia le atua le tangata ino ia Mose, alu e whaia whalao le mai pipo kou. Oai, ona na whaile folanga le atua ia Abrahamo, i le whanua lea, o le whanua lea o ia, malana whanau. Lea la ua whaile atua ia Mose, e alu e au mai le whanau mai eiko pito, e ave to tono lea, le whanua le na polo misia ia Abrahamo, le latu tama. It's a promised land. Excuse me, guys. It's a promised land. Ole a aina fola ina. Ole promise. So, ole a lau alu Mose au mai. Lea la kako whai kaua kurikala. Wa uma mala e se fulu. Mea uma inga kupu. Le whioki o le unu makua. O meo a fo ino. O mala le liu toto o le vai. O mea uma ngā mala e se fulu inga whai. O le mana o le atua. Na whaatino ina. E la vea ia mai mana tua autou. Wha se lau tau sanga. O polonga kangaka ngi, and the first thing is, ia eiloa, e le whaingo fiele au maingo tangata Israelu, imagining, o au ngā mea ngi, o lewa lako Mose, whai ia ai foi, ia la vanga, e au mai uma au nga. O kou ilo o polonga kangaka i o la kounga whauinga le malo, o leipasi ai kokongo ai foi. E le whaingo fiela i le kupuringa i o whalao, o ngā whaiako ia, e le whapekera kuro whaiako ia, au mai makangaka ngā whapemere whalao ia, okay, o kai au, no. Ai sea, ono le tamau a inga umoi. O le wha moe moe tangata nei. O le ave e sea lau tangata nei. O kasi ke leo le kaula la kukongi whalau. Kuso au ngā uma. O polonga i tonu i. So o le la atatu whaitau atu le tala. Ina ua whaalia le atua lona matautia. Ma ava vai e se mai tangata i. O ka ngaka la ia. Nga va ai ka ngaka ia isa la elu ia i le atua. Nga va aile maka ukia o le atua. Whamatala tu spaya. Na tu ina mai e wharao le nu e o. O le e soto sfuma toru wha suma fitu ma suma valu. Ona le ina lea o i la tau e le atua i le ala o le nu o Filisitia. E ui lava ina lata lea. Awa na feta lai ane le atua. Ne isala mo le nu upe ala tau i loa le taua. Ona lātou toi fo i atu lea i aiko pito. A ua whaata amiloina le nuu e le atua i le ala e ui ai i le vao i le sami ula. Na oa e fo i le whanaunga i sa rā elu nei le nuu o aiko pito. Wha au o taua. Fai mai le tala le tuspa ia. Na au mai loa e whaatanga mai wharao. Ona ta ina la i o e le atua e wha mai ele ita ina ele atua ia Israelu e wha au ia kufiliskia mea mua. Wha mai o lai ele kaua la iai, nge ike iwa ui aku le kaua. O ngō aku la ia. Amene. Ia ike iwa whaile kaua koe fōi ka ngaka ngai kua. Ke u koe fōi, ka koe fōi o. Tango loa le atua, mana tua autou, se fulu wha alinga ia na whai po o mā venga na whai ele atua. Lona mā losi mo lona mana na ia whaalia i tangata Israelu na te mafaia. E mafai e lea tua o na whai. E le i whai ngō fia le au mainga e se o la kou mai o ia whalao. And yet, mafai e lea tua ngā whaasa o loko mai. Amene. O lea la wasa o loko. Ai ona vai e tunga lea tua o tangata nei, o tangata polonga e le ngi fika. E le mafai na tau le taua. Tango loa le atua, saunia le awala, e whaahui mai ei tangata nei, ua le ui oi Filistia, whamatala tuspa ia, e ui lava ina lata le, o le awala puu le awala nga. Pe a ui Filistia, e whamai, e ele kaua. Ono lai loa e le atua. E le kemi o kafside, e le atua, e mewa e le kango i e kau supernatural le kaua. Whea koi foi. Tu le kua e mewa e kango i whai, Se ima kakalamo se keimi. Amen. A le whamatala tuspa ia. Whai mai ua sui e le atua le awala.
Wa au mai e le atua i le awala e vaaia e mata. Au wha au i le atua i le awala e le vaaia. O le awala e le vaaia o le awala o le wha atua tua. Fa mai wa au mai, a ua wha ata miloina le nuu e le atua i le ala e ui ai i le vao, i le sami ula ula. Nga mai le awala, ai mai ave wha asanga le sami ula ula. O i le tau mawhai le atua e tau ia isara e lua ia na te mawhaia. Na te mawhai ona wha atau nuu i lana folafolanga, na te mawhai ona wha atau nuu ia. I le folafolanga na ia whaia, fa maritala le tātou e mawhai ona, maritala apera amo. E talitonu na ia e mawhai ona whai e le atua ia te ia le mea na folafolaina. O leo ta mawhai e lui oe le nei ia fiafi, pe e te talitonu e mawhai na whai e le atua ia te oe le mea na ia folafolaina. E ala ia Yesu Keriso. Amen. E si i o tātou wa ai o le upa tu spa ia fo mena tu sia le whengenga tu ai, ina i o tātou wa o ina mai ese mea, le wakako a maka kui. Amen. Mea mua mua, la tātou oe e tele na tau fia le tele o tangata, mai i le anga i luma. Ma le mawhaina ngā lue ai le atua. Tu si lalo. O lou ma fau fau. Amene. O lou ma fau fau. Fa mai le tusi al fata oto, lua tolu. A wā e pei ona manatu o ia i lona loto, po o lona ma fau fau, ua faa pea lava o ia. A wā e pei ona manatu o ia i lona loto, ua faa pea lava o ia. For as he thinks in his heart, so is he. O le a lava lo manatu ia te oe, o oe lava le nā. O tau i loa le tala le tuspa ia fo mai, o le faa tua tua e faa i loa mai au ngā ruenga. E i loa le mea na e te tali tonua i au ngā ruenga. Nen kako kalango i ngā ruenga ia, mai isi kako prokalame ngai lalo aku i ngā ruenga, faa mtala ino ese ngon ngā ruenga ole. Lai ta ua tuspa ia. O mai se mea tātou te wha alu e luma lau sāwalinga i le atua. Amen. Matala tuspa ia. A wā e pei ona manatu. Amen. Ngok se vaison. Mele maua i le la hunga wha solo a koa a, la hunga loku, whai kako pai postari, a maisi me i ele a. Wakau whare kongu mai le reise kia leo. You pull it over the eye. Matala tuspa ia, whatever a man think in his heart, so is he. O le mea le o mawhai ai, o na whaataunu uina le fina ngalo o le atua, mea mua mua, o le manatu po le mawhauwhau o le tangata. E to tono le tusia Roma, o lona mata upa se fulu male lua. Whamertala le tuspa ia, aua fo'i tau te a mio whaatasi male neila lo langi, ai peitai ia li liuina i le toe fuata ino o tau loto. Ina ia outou sue pese ale fina ngalo le atua o mea ua le lei ma le malie ma le ato atoa. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. O le ta ua mai i le tuspa ia, le mea suia atoa oe mamawhai e le atua nga lue mai ate oe, o lunga atu nai fwoi mai atu ina atu rau tino i le atua o le taulanga e pa ia ma le maria. Amen. Hallelujah. O ila e muli lo o langa i le mea te mawhauwhau iai, o le a lava le mea lo mawhauwhau, e muli e lo o langa. A whaia te mawhauwhau e te le mawhaia. Po le a lava lo ula unga kui ake oe, a whai o lo mawhauwhau e te le mawhaia. E le mawhaia o na whaia e le atua ia te oe. Ia le lau kanga whaapupu, waku le whiau mo oe nea fiafi. O le tala whaanoa noa mo oe e te le mawhaia. Le leile o langa ngi ke le mawhaia. Ai a e manatu e mawhaia e le atua o na whaia ia te oe le mea na ia folfolaina ia ke riso. Amen. E te le peo tangata ia le au Israelu. E sa mangaku rako e le mawhai. Amen. A whai e te manatu e mawhai e le atua o na whai e ia te oe.
te mafaia o whamele upa tuspa i o le alava le manatu o tangata i lona loto, o i alava le nā. Peke a vea la le milionga ka la ka ngaka aru e whaisanga pisingisi. E koru aka usanga e vai e kua ngau, nanga fo isa mangaku e ngake re mafaia. Ai eire ka ngaka le masanga kupe ngā rua whair pisingisi rau o ka ifia se lau. Lau ka i milionga le worth le ngai kaimi. Ai sea, ona na manatu na te mafaia, ua whailonga ka ngaka le atua, no. O leisi tangata, e ese lana vaai, o leisi ka ngaka, e ese lana vaai. O le mafau lau tangata, e tāua, because your mind cannot take you where your feet, or your feet cannot take you where your mind hasn't been. E le mawhai o na ave o e o vae, i le mele i o yeilo mafau. Amene. So o se mea na e whaia, na a mata mai lo mafau. A whai o ngai ke ngofo i Samoa, ngai e mafau ke ngofo i Samoa. O le a umangi mea ngai whai, o le a onga e a onga ai, o mea na fili umai lo mafau. So e tā uala le me te mafau ai. Na fo ila e sauliti a polo e whaase se lo mafau. O le tele i o tangata le teimine nei. You know, o le tautau sanga le te nei. Wa amata na sui lo mafau. A o la unga ina pele upo le atua. Wa amata foi na ngalue mai le atua ini mea e ao no sui la vai iai. Kei loa. A tonu e whai atu le lau tau tinonga lea. Te ua ko whapea e se skulang pula au ko pula ko kala e whai kiau. Pa. Pea no whai atua au te le tonu i mai. Ono la yei wo kau foi upor kuspa ia. Wo kau foi upor kuspa ia lai kala ngoa mai folanga le atua. Amen. I nei ni usila. O le vai kau le ngewa mako e ka ua ngisi ma ia o le vai kau fulu. O ke le longa fau ele a kuangi vai kau se fulu so le wa ke le anga o fa longa gris ka ngaka ma ia. O le season foi ngel fulu o fa pe o le winter mere ka ko ke ia. O ese ka ngaka pe wo weird e ka ngaka ngi vai kau. Mai le o le season o le fulu la wa iai. Ia o le vai kau fo o ka ngaka pengi sing o le vai kau. Fa pe nga o le summer, winter o le autumn pa wanga o season nga vai ele a kua. A o ka ngaka wa fai ala ko season. Wa fai ngol vai kau ngol vai kau le fulu. O to tele la tangata pe walato expecting nga. Walato expecting nga le vai tau le nei. Mai o le vai kau le ngai ku por me le ngai. And now la fu e mawai. Fa pe na fu le COVID. Ina ua sau le COVID. E vai ko to telefone tangata na la to ela na fai lau tala. Ona sa o lor pe pesio fa ma ir COVID mai ele amakanga. Ma o mo sho ko lua. We refuse eta lia tala lia. Ona o leile upo le atua. Ela na fai lau tala le o tele u fai atu e fa PSC le tui ia ka ilo ia. O kere approving a foi. Ai lo inga lau tala. O te fia fai atu ngale tala lea. Ona wa ia le folanga le atua. O te talitonu. E mawhai ona whai le atua ia tau. I to tonu o le tonu tau sanga lea, I think 2 years, over 2 years, kalunga sau le kui le mele ngei. O au. Ok, iai le mele whai ele ke lo kui voi le mele ngei lang o la wati na ena na sa whai ia nisio ngā luenga. Ngā luenga la fo ie o lo whao ngā isi la u platform e whao ngā ai. O le mea lai whai lau tala, te lea no o walu iwa ile, mea lai ile community o tangata. O ko akere o ka ngakai ngei, o le maua uma le ko viki. O le fo ke whenua rua e ko kongo le mea ele ko viki. O te iloa a su eska ngakai ka kaunga e kele aku nga expose le ko viki o a ko kongo o New Zealand. E o marikemi ngei, ele i maua se ko viki. Langa o kele i mafau ai maua o sko viki pauala o mafau le ngela o ke mafau le koko Yesu mfolanga Yesu la o ke mafau ia uia. Amen. Ngo practicing ala le mea le na. Sa o mafau le upo le tua mo practice o le upo le kuspa ia. Fa mai ele o mai se le anga i lana whanau. Nga ke pui ai. So ngo o kufo i la uile upo le tua sui lo mafau. O aso la sa o mafau for keiminga o le vai kaungi o le fulu. O ko e mafau i fonga le upo le. Faksore ai. Pe ia o ke valea ia. La me wo fa ingoanga ngi vai kau le fulu.
Ona o le mea ua e mafau, o le upa tuspa ia, o le a lava le mea te manatu iai, o le nā. E te expectinga foi. E iei le tangata na whanau mai e mai fatu se i tulou, e mai fatu lona ta maa, pe na oti fo isona tua a, se si o lona a inga o le mai fatu po le kāngesa. Wa iei la le expectation to tono le a inga, o laua maa fau e iei le aso e mai ai, e iei le aso e mai fatu ai, e iei le, o laua foi mai e iei le me, o le mea whaila ukala, e le si a inga nga. You know, I read this out. O le tama aloa e limas fulon tausanga e oti mai fatu, o lona to o lua. Hivas fulu lima tausanga ai maliu le lo matua. Ai o le toa ina, na maliu le fitus fulu o lona o le la tama la, wafai fe au. Great man of God. Fa me o le tele o te me halu e foi lele, fai meka ngaka e le aso e mo o le mai faku. And yet, le ima se se va ai, i le lo matua le wa hivas fulu lima tausanga. Le ima se se fa apea mai anga ia foi lele, e le aso ea, o e ke, ai ke so oilo ki ngā, you know, you will live a long life. E ma aia tangata, i le negative, e va aia o yo luka mai fa apea, o ko a inga, o le a inga o luka mai fa apea. Break that curse. Change your mind. Au te toi mawhau, au te mawhau e mauai, oi au te mawhau iei ono le alava, le manatu o le tangata i lona loto, o ia lava le nā. O lai tau mawhai le atua ngā lue mai, and yet, because o lou mawhau, e follow i fo i malau ngā luenga, mena e tano tus pa ia fo mai, pe tai ia li liwina le toi fuata ino o tau mawhau, sui le me te mawhau iei, ona mawhai la ia le atua na ngā lue mai. Ai ona o lai te mawhau le isi tu, wale mawhai fo i la le atua na ngā lue mai. Right? Hallelujah. O me oko, se kia. Sui ka kum kau. Hallelujah. Ako famele sui ka kum kau pu sui. Na o me se tala ona, peno fai atu te fia fa ma faina fenga tuai ne fiafi. Amen, e so ani lau sa valinga ina i e o le mena folfola ina, na mana o le hatu e te mau ona manuia. Fa mai no meres fumal todu, e fai mai lisi ka ngakar ke mingi, ka malau ke veno fia kua, i o le fia pa ia, sao, ngai ke sao. O leo ke fia amio ia peo a amio le atua, fa mai le upal tus pa ia i o tau fata ita i le atua peo le whanau pele. E lisi ka ngakar fa mai ke, lo fia pa ia, sao le lau kala, o le fo ke fia pa ia lango le akua pa ia. Fa ke lo ele si ka ka fu mai ke o ke lo ke le fia ya o ya fa sa o vo la kala la ki apolo ika ya wa o ma ko kala ngai fa pule a o ko amen fa man tala tu spa no me suma ton o feta la mai fo yo va ya mose o fa pe mai ia e awina tu tangata. Listen to this one. La to te asiasi le nu o kanana o te foa ina i le whanaunga Israelu e ta ito atasi le tangata i tu a ingo la tauta maia, e awina atu ai, o a lii uma i la tau ia te i la tau, mea mua te mana o point out to mai tutono le verse lea, foi mai le tā la lea tua, o tangata ia la a filifili, o a lii, so o ta i tangata nei, o fai la unga tangata nei, o tangata nei o ta i to tonu lea, o i tu a inga nei, piki merko akasi. Foi mai la yor tala tuspa ia. Foi mai la tau te asiasi le nu o kanana, whalongo, o te foa ina i le whanaunga Israelu, o le tala le atua, o te foa ina. O lai foi mai le atua, o te avatua. Le ala watuli e le atua tangata nei, e fai iai, e o i to tonu o lea, o kanana, e o e va ai le whanua. No, ngola ia, e o mai e kau mai se kala. Amene. O nei le mawhaina e avea tangata i le me te le i o iai. Amene. E le mawhaina e avea ngisi le me ke le i o iai. Mea fo inga ka kau mawhai ka ke ola i la kalaunga, langa le mawhaingo kalaunga se mea ka ke le olai. Se e manguia e lau launga nga launga la ia. Se i kupu i lo wolanga nga whaila ia. Amen. Practice mua. Ia e kofo i mua. Nga e saula ia markala fia nga. Sau e kau i ka ngaka. O lea la wa uma wa whai ia le atua ia mose. E turi tangata. E kako whai kaula lo i. O lea la wa o ringa ia koe fo i mai.
Whamatala tu spa ia no mai no mai to as o inga ia to as fulma lua le na o si pai le lau fanua pe no e va ai le lau fanua. Fo i mai loa la le la fa pupu ka ko fai kau le li poki o inga ngo mai malato. Foi mai. Ua latou toe o mai a Mose ma Arona ma le whaapotopotonga umalava o le whanaunga Israelu le vao o Parana. I ka tesa, ua latou au mai la latou tala ia te i latou ma le whaapotopotonga uma. Ua latou whaali mai fo ia te i latou o fua o le whanua. No mai ma au mai fu o vingi, lai kalangor kuspa ia ilunga foi mai, na whaingoa fo ile na meo le alio o ese kolo, ono fui vine, na sala mai ai e le whanaunga Israelu, ngō mai ngō mai fui vingi. Lea lai foi mai ngō mai ma au mai fu o le lau whangua le ngō iai, foi mai la ia, whaalongo le kala uringa, foi mai. Ua lātou tala mai fo ia te ia, ua whaapea mai, na mātou o atu ile nuuna e awina iai i mātou, e moni foi, ua tafe ai le sua susu ma le meli. Ona fua fo inei. Ngō mai mai pinge wha amau. Evidence. Fa mai wako wa ai mai i fua ngai wa mako me. O fua ngai o vinge. O me o apu, o mori, o mea umau le fua ngai. Le wa wha ahali o. Ai fa mai fa upe lua valu. Ae pei tai. Fa longo la i. Ma ngai o li poking saunung. Ai fa mai kala uringa ia. Ae pei tai ane. E malolosi lava tangata ono nofo i le nuu. O a aifo i e nofo olo e matua te tele lava. I le malea foi na mātou i loa hai le whānau a anaki. Whamaila ia, olo ono nofo a maleka i le nuu i le tuu i tonga. O sa e tii fo i masa e puse, masa a mori, o lo ono nofo i lātou i maunga, o sa kanana, fo i o lo ono nofo i lātou e lata ane i le sami a toa ma le tui e ei oritana, makua le leia, ngā oa uringa ia spai a koa wala ko i loa le ia kungu ulae, ia nu ulae tutua oi. So they done their job really well. O lea langa o kusi mai le lako ripoki mana tu auto, toa se fulu ma le lua tangata no. O le toa se fulu la, o la tau e ona ripoki rea. Foi mai. Ona vavao ai lea e ka lepo i le nuu i le file e mu i lumo Mose. O le ripoki rea lau vaenga i ko se fulu i lunga. A o lea la woso aku kama leo ka lepo. E ese ripoki a ka lepo foi mai. Ona vavao ai lea e ka lepo i le nuu i le file e mu i lumo Mose. Ua whaape atu. Se i tātou matua o wa e lava i ai. Mawhai ai mo i tātou. A wā e mawhai lava ona tātou manu malo ai. E ese lari ripoki ar kama lea. Toa se fulu lua na o, ai saule li poki ar ko se fulu ngai lunga, foi mai e maa ngaia, a koa le leili li poki e foi mai, o le malo losi o ka ngakala i lunga. Mana tua outou, na uma na faile atua ia Israelu, wa uma wa outu inatu. O te avatua, I will give it to you. O le mea le tupur sa valinga whale nganga, e ese le mea ta o le whaasa o loto, ese le mea ta o le ola manu malo. Na tango le atua whaasa o loto mai Israelu mai ai kupito. Na whaasa o loto mai ai kupito. Ai na ave le atua i ai le whaatua tuanga ia te ia. Lātou te whaato i lalo ai. Ma ia lātou wa possess the land ina i o lātou manu malo. I le whanua wa umona o na whaia. O le whaasa o lotonga la o e keriso wa umona whai. Ai mana o le atua e te whaatuatua ia te ia e te tauina le taua, ina ia e maua le manuia wa umana ia tāpena ina ma wa umana ia avatua ia te oi. In Christ, wa already au mai e le atua le manuia ia keriso. A lai mana o le atua, to stand up, believe him and fight. Amini. O lea lai sau i, o le tā ofi ka lepo i le upua le atua. Fo mai la ia, ona whaiane ai leo tangata, listen le meu tupu, ona whaiane ai leo tangata, no a e maia, tātou te le mawhaiono a e tau male nanu, awa sirilo tātou malo, silo la no tātou. Se vai le kangiva vale, o le raunga haku lea, le fe au o le manu malo, se kaku ke mawhaia. Ele o se positive speech le mele na fai ia ka lepo, no. Rona inis tangata for my think positive, no. O lai tu ka lepo le upua le atua.
O lai tu le wholafolanga, o lai talitonu, e mawhai o na whai e le atua le mea na ia wholafolaina ia te ilatou. Ale nga whai e le akua nga vai lua sami ulo ulo, ola le vavenga nga whai e le akua, la ilo e ka lepo e mawhai e le atua. Those people is nothing. Wa va ai I vavenga o mea na whai e le atua, and still yet e le talitonu ai le atua. Whamenu tala tu sipa ia, o na whai ane ai lea o tangata no a e maia, tato te le mawhai ano a e tau mana natnu u, a wa siri lo lato mala si lo tatou. Wale leo ngale au kangi vavale le inge, whamela ia. Wala tau whai tala le anga mai fo I le whanaunga Isara elu I le nuu, na la tau wasiasi ai. Wa mako ala kou whaale anga inga mangui o le akua. These people, they actually preach the most defeated message ever. Wo o le manuia ma le mea na tapena e le atua. It's a curse to them. Atala noa atu I le manuia o le whaamalo longa o foi mai. Ele o koe whaamalo lo ma I le atua e o marike mingei. Fume o mea ngar whenga inga kuai. A kalangoa aku I manuia o le atua foi mai nga o kupea me kalangoa ele ka le sia. O tangata na, o leo wā lai o nā la tau te le o talitonu. I manuia wa umana whai e le atua mo tātou. Wa umana na whaasa o loto e le atua tātou. And yet we have to believe and fight the good fight of faith to possess the land. Ina I o tātou maua lea. Ne mea na fola ina. E te talitonu e mawhaina whai e le atua ia te oile mea na ia fola ina. You fight for your prosperity, you fight for your healing, you fight for your family. Amen. You already being free. Wa esa oloto. Ai te tau la le tau o le whaatua tua. Ina ia e maua le manuia wa umana saunia e le atua. Tangata la ia, le kupu ai. Fo mai la ia, wala kou whai upu leanga. O le kala sa le lei. A fo mai, wala tau whai tara leanga mai fo I le whanaunga Isara elu. I le nuu na la tau wasi iai. O mea leanga umalai ko kongurengu. Lawa whai loa uma fo mai, o le kele I o ngamu, o le kele I o monga I kongu o le. Le ai ma se mea le lei o koe I maua I kala ingo kangakangi. Fo mai wala ko au mea loa nga o mea leanga le kupu I kongu o. And yet, o le mea na fola ina le atua o le manuia, ai o le manatu lea, ma le va ai lea le tangata to ilalo. O le tangata le whaakuakua, a whai koe whaise mea these people, they always look at the reality. Ma ia e maa ngai ale mangaku, ia ai, le se kupe. Maa ngai ale mangaku, ia ai whaafe e nga whai. Maa ngai ia e o le maa ngai ia o ngā mea. Ngā o le maa ngai a aia, e fo I foa, e va ai ale reality. Mai la ia, u whaape mai, o le nuu na mātou o atu I ai, e asi I ai, o le nuu lava le e wha umatia e o nonofo ai. O tangata uma foi na mātou I loa hai, o tangata tino e ese lava I lātou whalongo e au kamai. Me o kangaka I ngā mako I loa, o kangi kangaka, kingo e ese kaka I ngā mako wa ai. Whai upa koru whai mai, na mātou I loa I foi tangata maua lulunga, o ata lii o anaki, na tutupu mai tangata maua lulunga, listen, e peini se lava I mātou I o mātou manatu, sa whaapea fo'i I mātou I o lātou manatu. Foi mai le vaenga ia, o lo mākou mangaku ia mākou, o mākou au le se, whatever ai le se, kere ke eise kwa le se le lango. Ke lo le pepe foi lele, pe a whai kere iwa ai ese se I lo o langa akoa, o le se pe whaapea elke leo le se. O le manatu I o tangata ia te I lātou, pe ia mākou ni se, wa au le lei kere foi lo ulima le se. Ka ina o lima au le yangi, o pe parpala e o king lima, ia whau o kupi kore. O mangako kangaka ngei, o mako wa pe ia mako ni se. They imagine themselves, wala tau wa ai, mako kere mafaia. O le fa martel tu spai, o le mea la wa fa o popo uringa e fa mai, sa fa apea fo I mātou I o lātou manatu, o ka ngofi fo I lākou, ko o lākou I mangako kangaka la. Te wa ai mangako kangakangi. Fo mai o mako wa o se. A le fo I mangako kangaka fo mai o la fa penga fo mangako ra vanga nga pe ya mako ni se. E le mangako fo I la sa mo o ke le lopo o se
po o se loko mawalalo, se me fu le mai ia, ma ko o mo mewa, monga apa au ngau, e po le ale fa ingoanga iska ngaka o lako. E kangore ska ngaka kuunga ia i lalo fo i lele, fa akusanga ia i mo mea ele, fa pea la se si ayo se loko mawalalo mea nga, okay, lo le fa vale valea. O la se si upu fa nga. Ia, okay, lo le upu nga fa. Ai se ha, o oyo le fa atu sa le atua. Ai kanga le si fa akusa e le mangu, o upu ala nga longo ingo le fa vale valea. Ai wa te fa atu sa le atua e si mea. Because o le whainga na whai ei oe le atua. Na whai oe le atua e lona image. And yet, e fa akusa e kangaka la kou e fa akusa i mangu, e fa akusa i mo meo o monga, e fa akusa, ko fa pea soli. E fo ise fa akusa la ko fa ngau i maunki. Ma e kama i maunki rea. That's not good. Leilanga nati tau tala i lunga. O le ola ma le oti lai le pula lau whaiva, le kako o ki ai. Mea mua le lime te tangata i o lato wa ai. O lato mafaufaunga, o mafau i fo lato te le mafaia. Peke a vea la ele 5 milionga ngaka, ele mawhainga ngā whaia. Le kai mawhainga ngā whaia, e whiu e whaia ele mwhai. Ele ko kusala marka ngaka ngā. Ngā ke mafaufau, ngā ke mawhaia. E o marke mingi, la ngā ke mawhaia. I luma ku i whai upu lea, me mua tato tano ne, o mafaufau, whamar whai upu, sumar whao, tu si lea no. Whamai, o na alalanga i leo le whaapopotonga uma, ua whetangisi fo ile nuu i lea po. Whakangisi. Ua mui fo ile whanaunga Israelu uma lava, ia Mose ma Arona. Ua whai mai fo ile whaapopotonga uma ia te ila ua. Whalongo i upo kangaka ngei. I want you to kikao fia upu ngei. Whamai, ua whai mai fo ile whaapopotonga uma ia te ila ua. Ana mātou oti le no ai kupito. Ana mātou oti le nei vau. O upu ia ka ngaka lewa whai. Ai se au le anga o nguko lau vaenga e. Ire ke minga ka ngisi. Mai ana mātou oti le no ai kupito. Ana mātou oti le nei vau. O latou upu ia. Ua siri lo lato woti ai kupito, ma lo lato woti le vao, na i loo le mea na fola hina i le atua. Fai meila le upa tuspa ia, se a ea le mea ua auma iai e Jehova ia te i mātou i le nei nuu ia oti le pelu. E avea fo i mātou, o mātou whawhine mō mātou tamai, a tamaiti o tangata o tana, o tangata o taua, e lelelei ea o na mātou toe fo i atu i ai kupito. O na lātou fe tau tala hai ai lea, se i tātou tō fia so tātou tai. Ma tātou fo i atu i ai kupito, o lewa plan ka ngaka ngai, sui se lako kai, koe fo i le mea ngau mai ai. Ma na tua re tala le no whamatala nai le amatanga le tu se e soto, fo mai na au mai e lea tua, o na whaaui la ia e lea tua i ai kupito. Amene. Wa whaaui, wa tu e lea tua le awala e ui Filistia ina nei te iwa wa ai Israelu le tau ona toi fo i lea. A wa whaaui e lea tua le sami ula na whaalia lea tua lo na malosi mo lo na mana ina e tau i tangata Israelu. You can trust me. I am your protector. I am your provider. E tea. O kou i loa o le iei le ngiu wha mai a o i le pō walua e le mo koe malulu le pō i lea. I to awha e malulu walua e le ao wha niu tu. O i le afi wha niu tu. E iei le hita lau vahenga i o le afi le lua e pese ngiu. E wha mawhanga uma Israelu. This is so amazing. Leva ai every day. A o le pō, fo mai wa, o i le ao le sao le la, o ngā kangole le tu a va e lea, a va e i le ao wha aniu tu, ua pupungi i le la e wha mawhanga ka ngaka aubangi i la inga. Every day. Leva ai tangata nei. Le fo ina whai e le atua le whavenga, o le maka uki o whavenga, a e o ki ka ngaka ia, ua whai mai ka ngaka ngei, e le ma whai e lo mātou atua, le whangau ka ngaka ia, ua e whai le akua, ke le ma whai e la whaenga la. Mea le nā e ta o le upu leanga i le atua, ke le ma whaianga e wha o ngā hinga ue whai le mea lea, ke le ma whainga e wha o ngā hinga o lea mea, ke le ma whaianga e wha o ngā hinga, ke le ma whaianga e wha mālolo i kiau, ke le ma whaianga e wha māngalo i kiau, ke le ma whaianga e wha manguia i kiau, ke le ma whaianga e whaia, ke le ma whaia, that's what, speak evil against God. Whai mai le atua o te ma whaia mea uma, and yet, le tātou te whai i le atua e le ma whaia. Upuleanga le mea nai le atua.
Lea lau whai, o lea ua koea, ngā whaali e lea tua longa makaukia, a ore ngei lava ele ia. Ele I whaia. Wheupe ono, o Iosua fo I lea tali o nuno maka lepo lea tali o ie fune, lau kanga I kuwa hilo ingoi ngā. O Kevin fo I lea tali o uruiva, o isisi o mai mua mangefiafi. Ma misi kopa, Ioane, po o simi ama. Po o simi lea tali o ama. O ila ua, sa ile asia singa le nuu. Ua, la sa ia o la ofu. Ua la whaiane fo I le whaapotopotonga o le whanaunga Israelu. Ua whaape atu. O le nuu na mātou ui ai, e asi ai, o le nuu e matua le lei tasi lava ia. A whai e fina ngalo alofa mai ova ia te I tātou, na te whaao o tia lava I tātou I le nā nuu, ma fōa I mai ai ia te I tātou o le nuu lava ua tawhi ai le sua susu ma le meli. Ai aua lava na I outou fau vale ia Jehova, aua fo'i tau te mātatau I tangata o le nuu, aua e whaia lava I lātou ma mea e ai mātātou, ua mavae lo lātou ma malu ia te I lātou, a o loo ia te I tātou Jehova, aua tau te mātatau ia te I lātou, a ua whaiane le whaapotopotonga e whetongi ia te I la ua I maa. Ona whaali mai ai leo le pupulo Jehova I le whale whetā whai o le whaapotopotonga I lumo le whanaunga Israelu umalava. O lea ua la unga aku skama o ka lepo ma skama o Iosua I ka ngaka I whai ai. E ka kou ke mawhaia ai ua whika ngisi ka ngaka. Wa a kalangoa aku le whe aua le atua. Aua kaua o mai e kau ai le whai la unga. Kevin, wau whamalolo, nganga ki whai mai ele, koe whamalolo la kau ai o I maa. A kalangoa ki mangu o le atua whai mai o le mea ngā lewu whai la langi ke imi ngai. La kou ke le o karikongi mangu o le atua. La kou ke le karikongu e mawhai e le atua ngā whaia ia ki la kou. Whape ngā oe leke mai mua mai. Makua I mawhai e le atua ngā whao ngā oe. Kwa mawhai ke le atua. Whaalongo whai mai desi. A mawhai e le atua ngā whao ngā le a singi e mawhai whinga whao ngā. O le a singi e le o se la asanga le ngā o ka kōlanga. That's not the standard. O le la asanga le ingi I ka kou. O oe o le ata o le atua. O oe o le ata li o le atua. Makua I mawhai e le akua ngā whaia ia ki oe le mea ngai a wholwhola inga. Amen. O lalo aku. Whamere whai upurosi furu re skip ia kako whai kau. Te mana o le la tatou o le laulau whaiva. Baengalo na lua e le mawhai ei o no o tangata I o. Ile ai ua wholwhola ina o upu e tautalai. Amen. O na whetalai mai ai leo Iova, ua o whaamangalo ina atu e tu samalau upu. Ai peitai o lo o lau, e whaatu muina lava le lalolangi umalava I le mamalu o Iova, awa o nātangata uma o e na I loa lo umamalu mo whailonga no o whaia ai kupito ma le vao, ma ua tofo wha se furu lava I a te au malato le whaalongo I lo uleo. Leo a tau mai e lea tua, o la sawa ai tangata nei lo na mamalu, o la ufesili I a te oe. Wa iei se teimina e sa ilia I lea tua, ai na tali lea tua I a te oe. Ai a teimina ma I lo watali na e vala au I lea tua, tali lea tua I lau ngā luenga, ina ua e su e se ngā luenga, tali lea tua I ngā luenga, o wha malo longa, tali lea tua. O angi meanga e sa ili ai, o meanga e kangi I rumo lea tua, ngā kali lea tua. Ai se ale mea ke wha maha ai lava o mai lea so, a o isi mea ua mawhai e lea kua, a o isi mea o le mawhaia. Wha pe ngā le mea whaika ngaka ngai, o kaua umama mea ngawhai e lea kua mawhai, aiva ai ifa mai e lea mawhaia. Wha pe ngā uma fo tātou sa valinga wha lea nganga, o isi mea ua mawhai e lea tua, o isi mea o le mawhaia. Ai sea, o le whesili, e te talitonu e mawhai o na whai e lea tua, le mea na hia whola ina I a te oi. O le whaatua tuanga o pera ama fumina whaatua tua o ia, e mawhai e lea tua o na whai o le mea na ia whola ina ia te I lātou. Amen. Lātou te le I loa lava le nuu na o tautou ai I o lātou tamā, le ufai mai lea tua e lau vaenga I whamai. Lātou te le I loa lava le nuu na o tautou ai I o lātou tamā.
E le ai lava so lātou o e ino mai a te au e wa ai i ai. A o lau au no ka lepo ona ua ia te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai lava ia te au. O le melea, o te whaao o ai ia te ia i le nuu na ia alu atu i ai, e whai fo i lea mō lana whanau. Wow! Le ale mena ese mai ai ka lepo i le au vaenga i ngō, mea mua, ese le loto ka lepo, ese le mafau o ka lepo. E mafau ka lepo, e mafaia e le atua, whai mai ea, wana matua muli mai lava ia te au. E muli umaka ngaka i me whai mai e le lalolangi. O la ufe sili, te loa, this is one of my frustration in the past, i le vai taurena umatuna nei. Whaangoa ngoalo u loto ina ua ova ai, i le toa tele o au nā le atua. Wa kuu le kuspa ia, ai ua mai la aunga le kui. Wa tuu le mea na whai mai e le atua, au o mai la aunga le tui, o le tui, o le mea lea le lalolangi i mō ka ngaka o le lalolangi o lai kau mawhai e la vea, o kere o whai aku la fo i le because e le o ka ngaka umai wha kua. Ai se ale me wale o i e la unga o mai ei au nā le atua ia o ko fia pe a whai o kako au nā le atua. Le ale me o tātou le la unga ina i le whaalava o Yesu, malona toto, malona whaalava o le pui ngā le atua, e la unga e peo le la unga ka lepo makaka e ma whai e lo tātou atua na pui a te tātou. Why? Le ale me o sui e le tātou whi au. Amini. Ona o le toa tele, e muli umalava, ona wawa ai mai, wo oi au nā lea tua, wa sui le lātou whi au. Whai mai, o le kui o le kali leo kākou, o le au wala lea tua, wa lako whai mai o le au wala lea tua. Wa umanga whai e lea tua le au wala 2,000 years ago, he already provide healing. Umana whai e lea tua. Le se mea ka o se a, o whaalava o Yesu plus ta kui. No. For my tangata, we are just man. No, I'm not just a man. 1/3 of my being is the Holy Spirit. Amen. So, whawhena whaatua le tangata, pe a whai e ho o le tātou whi au o lo tātou launga ina, tātou te launga ina mauna i tangata i meo le lalolangi. Fumatara le tuspa ia, e wākele le hala e alu le mahalai, o kero whai koe mahalai kaka ngō le kui, pa o lo whaalongo i le whi au se. O lo whaalongo i le whi au e ese mai le upo le atua, e whano ai oe, o le upo le tuspa ia, a tātou whai taulalo i ngā o ka lepoa, mai o sua tangata no ese mai ai kupito, na o oi to tonu le ai wholawholaina. Tangata umanga ve ese mai kong ai kupiko, le na whai le atua, o le whina ngalo le atua, ka ngaka uma, ia kau nguu uma, and yet, only 2 ngā kau nguu. Why? O lesi ele i mawhau e mawhai e le atua. Ele i mawhau e mawhai e le atua na ave na ia i tutono le aino wholawholaina. O ka lepo, whamai na manatu e mawhai e le atua. E ila le taimi ino ua tutupu wha mai o le tino o le mau kui o mai mele ngei. And yet, la tātou te vai, o te le o whai atu la. For me, o lai lava iei tangata la tau te oe tā lai mea na. Wa umana tō fia e le atua fo mai o ka ngaka o le community, o ka ngaka o laia. Ho e wheso soani tangata e whaile tu e wheso soani a la tau. O le ngaluenga le atua ma tangata e la tau te launga ina le tala le lei. E le o se kako whe au le mea lea. This is not our message. Our message o le toto Yesu mo na whaalava. O le message le nā le e ka le sia le teimi le nei. Ai wo mai le ka le sia fai mai. A le ingi kui e le o le fai se loku. Wa ka ofi foi le lotu. Ongo le fai ingi kui wa kuri ka ngaka mai e ka le sia. Yeah. A le iso kui au e ke sau le loku. Wa fe loku hai ka ngaka i mea nei. And yet, o lona mafuaanga, because wo mai isi ele mawhai ele mako akua, o isi uma mai en wha malolo, ele en pui mako merko wiki. O mea ngā ua pala a ai ka ngaka ole e ka leisia. Ai sea, o ngai o fo i ai le whaiwhi au e sau e pala ai. Ai a whai e wa ai e ko le upua ka vika ngā whailanga usou, ka kou wha malolosi mo ka kou ka ngaka. E ala ngō ka wha malosi, o ngō loka wa ai ka ngaka lai muli mai ia malolosi e ko malako.
Whaapea ka ngaka ai ele ingio ka vai vainga. Hei fo le kemi ka ke whaalongo fuai. Waka vai vai ai alanga wha maa losi loka loko i lea kua. Ai sea, o loka alofa i ka ngaka. Amen. Hallelujah. You guys all right? E ei ale fe au mai ele atu. O lo talitonunga. I'm really persuaded that yau. O lo talitonunga. E mafai ele atua. O na fai a te au mea o lana folafolanga. Ko kei loa la. O le maalia ia. O ula e te lea uoe. Lātou te fai fe au lātou te lau. Na lātou wha malusia le tui mwanga inei. Ma ke fefe wa e so uma. You know, I believe in the word ale atua up until now, o ke whea lua i soro. E whai ala umasku. O ke le mawhau fo o ke le karikongu fo e moa us whaama. E o marike mingire i moa us whaama. And yet, kaka umanga whai, langa moa umarko wiki. Asea, e whai ale atua e tusa me la tato numala upu. Wha alimena lo wha kua e lo karikongunga, maunga ruenga. Wha meisisi, wha moa lunga o Kevin mara. No! E leo wha moa lunga. O le talitonu ni mena whai ele atua. E ila leska ngaka wa maka nga ika mai ngau. Ia peo peo nga wa ika mai sisi nga ika imia. Nanga lau wha pela nga lenga. Wha pe nga umar wheikai o ka ngaka inga wheikai a lau vahenga ia. Wheikai inga ua la unga aku le upu a le atua. Inga ua whai aku e kako ke mawhaia e mawhaia e le atua. Hei leska ngaka makua ika e kia. Wenga ika nga message me kia. Kwa ika kia me Kevin alu e whailo kui Kevin. Kwa i wheikai a iska ngaka e kia. And yet, o loke kua ule meo ka wha kua hai. Ok, loa anga fia kongi o sisi ala iwa leva nga whaina ngā mea. Pe o kei mingi, wa ti ngā loto tangata. Ina ua whaalonga mai, e se arife awa Kevin a la unga, la ala unga ia koko Yesu, man wha malo ronga. Pe o la unga ka le, po marka male le whai. Wha whekai au ngā lea kua, ngā kukua ngā kaime la unga, pele mea ngā kuri mela koe lea kua la unga. Ko ufo mai e la unga la ko kuinga au mai e lea kua, fu la koe wha la ko ngā ruenga, or ka ko ngā ruenga. We have a message, there is a gospel. Whamela ia, whaalongo tala lea tua. Actually, o ke manga o e whai e lea tua e kia umea ngā whorofora inga. That's why benga o whakor, ke leo la o mind renewing, o sui lo mawhau, o ke mawhau, ia mawhainga whai e lea tua e kia. Whamela ia, o te whaapale pale ea se ia a where nei whaapotopotonga leanga, o i lātou lava o e mui mai i a te au. O oula ngona lava i mui ngā le whanaunga i sora elu wa lātou mui mai i a te au. Ia e whai atu ia te i lātou, o lo o whai mai e ova, o lo o ola hau, o te whai a lava ia te outou e pei o a outou upu o mai i o talinga, o le tala le atua na whai a isara elu, o no upu na tautau talai, o ke whai a e kusa mautou upu. O upu a tangata ia na whai, o a lātou upu na whai, si ka koe o aku ailunga. Whaalongo i upu a tangata ia na lātou whai a i le atua, whai mai. Whai upuna i lunga, pito i lunga, whamai, ana mātou wati le nu o aiku pito, ana mātou wati le nei vau, o kala ia kanga whai. Whamai lor tala le atua, o te whai e tusa mā lātou upu, o te whatau nuina lātou upu. Whamai la i or tala le atua i lalo i. Whamai, ia e whai atu ia te i lātou, oi, ka ngaka ia le ngā. Whamai, anga mako woki ai kupiko, anga mako woki le ngei vau. Whamai, o lo o whai mai e ova, o lo o ola hau, o te whaia lava ia te outou e pei o a outou upu o mai i o talinga. E oti o outou tino i le nei lava vau, o outou uma lava na whaitau lia, e tusa ma le whaitau au whai o outou uma, e a fua mai i e ua lua fulu o lātou tausanga a toa mai e ua mātutu ai, o e na mui mai i a te au. Sau le atua, whai mai, o te whaia la e tusa mā o tau upo, le upo tu spa i o le ola ma le oti lai le pule le laulau, whai vo lātou e fia i ai, lātou te ai i ai o lātou fua. A whai e te fia e te tautala i le to i lalo, e te le tautala i le whaatua i le atua, e ke ai i fua o ula ngutu. Yes. Peifo o tangata nei whamai le atua, o te whaia e tusa mā o tau upu, ua le mawhai e le atua o na whaatau nuu, they limits the Almighty.
Wa le mawhai o le fina ngalo le atua na iai. Ia kau ngoo uma isala elu. Ile a ainga fola inga. And yet, nga ole ko a lua anga sao. Ka ilo iai a whai e umar sa valinga ngei o ka ngaka o le langi ngaro ko a lua. Su e poi o koe longa lua a o Kevin e mua mua. Now I just want to challenge your faith. Tu ile upu le atua. Because o le upu le tuspa ia foi mai. Na talitonu apera amo. E mawhai o na whai e le atua ia te hia le mea na fola ina. Wa uma na fola e le atua manuia. Wa uma na au mai e le atua ia Yesu. Wa uma na ia fola ina le langi. O la ufesidi e kea oi le langi. O le whaasa o lo tonga o e malo manu malo. Pea no whai atu. Na whaasa o loto mai ia Israel. E na ave le atua le wha tua i tangata nei e talitonu wina ina ia. E manu malo ai Israelu i taua. Ina ia maua e la tau le ola manu malo. E kere o kau winga se kaua. God says the battle is mine. O le atua e ona le taua. A e wha moe la i le atua. Ona wa wha ai tangata nei. Wa wa ai o wa wha moe le la tau wa ai mo la tau mangaku. Ai o laifa mai le atua ya. Wha moe ia te ia. Wha mai aua ke mika ilo malosi. Amen. Fa mai la ior fa upu lea. A fai tau te ngā wai mau tau whaalongo, tau te ai mea le leo le lau ele. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Ai a fai tau te le ma whawhai, mau tau fau vale, e wha umati ai o tau i le pelu, a wā ua whetalai mai ai le whongo Iova. A fai na e te le o wha atua ina, mai te le o talitonu ina, o le ngā wai ma le usitai. I le upu a le atua, o le ke le i o langa pātolo o plei le tātou sāvalinga. Amene. Whamare tala tuspa ia o tātou usitai, mga wai, e ai fua le lau ele, ngā le ko a lua ngā usikai mga wai ngā ai fua le lau ele, ngā o kā lepo, ma Yosua, ngā usikai le upu a le atua, ma talitonu e mawhaina whai e le atua ia te ila to, o lau whesiri ia te oi, e te talitonu e mawhaina wha ngā e le atua lo ainga, ai a oi, e Yesu wha moe ngā ola i le atua e tusa malau whanau. Amen. E te talitonu e mawhaiona wha ngā o e le atua. A tono lo mafau faula i nei sinka mai mea le ke kingi. Te iloa e ku ua i le atua e. Ngā laku le sika mai kiki ngā malanga lunch. E ngā ole lua hi ama. Ma a leko e lima. Sika mai lancha ngā latu matamatiti lea. Ai ngā multiply e Yesu na whawhanga i le motu lima awheta ma. E le i whaitauri ai whawhine matamaiti. O le a lava se tamai mea o i tonu ia te oi. A e tu ua i le atua. E whaatupu e le atua ma whawhanga i le toa tele. Ko kei loa, I'm so blessed, I'm so amazed. O koe wa ai okunga. It's like lungo o tātou Facebook. I think we're over 300 classes. Tātou mata upu. Over le tolu se lau vasenga wa umona whai. Tala noa, hour and a half le telo tātou vasenga, some 2 hours. Lau te tala noa i le upo le atua. O whapea, singa o ka mai loa le kuspa ia. Ai oka se mea wa multiply e le atua. Wa whaakele ina e le atua, aisea, a e avea se mea i le atua, wa ko akele tangata thousands and thousands of people, wa whaola ina, wa whaonga ina, o isi wa whailaunga, o isi wa whaialato ministry, all start from our Bible study 3 years ago. Amen. E niso i la tau so tai mai. E niso au na le atua, whaaftai le atua nei au na o whaife, au o lo whaonga ina nei, e whai o la tau Bible study, niso o ainga, vi ia le atua. Give God the glory. Au le winga o lau tala. Singa ka mai loa le kusipa ia. Au a multiply e le atua to o tele tangata o lai a ai ai. Whapena fo i oi. O le ale mei titi a te oi o iai. A e tu ua i le atua. God can use you mightily. Po le alau ka lengi ngai iai. E mawhaina whaonga ina o e le atua. Se o kako uma wa iai le plan ma le purpose a le atua. And yet, because e ke mangaku, e le mawhai o na whai e le kua se me ki, o e le sika ka le mangaku, e o a o ke vai, o a o ke whaapea, awangi o ko whaapea ngā umalo mangaku. Ke leo ka imo ke mangaku i whonga o ke le mawhai i laso, whaafekai le upu a le atua, o whaalongo launga, le siwhai aunga whai mai. Lai kalangoa maka upu lo kalangoa koe, o le kaimianga o whaalongo ai, o le kaimi fo nganga usui ai, o whaaku le atua, o ke le manga oi koe kao fia se me ke manga oi. Yes, le la suira o mafawhau nge o ke mafaia.
ke mafaia mea uma whaatasi meo ke riso ngā sui e ara lo mawhawhau keimi ngā. Whaafe kaila i le atua suinga o lo mawhawhau ngā kaimi. He o mari keimi ngai, leo whio lolo, e leo ako koa au whio lolo. La wanga i ngā i luma. I'm still believe for more. Amen. Ke lea se me mawhainga whao ngā ina i le atua. Hallelujah. E fuar whao ngā ina o e le atua, i le te leo le mea te avea i le atua. I le te leo tala no se tupe. I le te leo le vaenga e te tuuina i le atua e ngā lue mai i le atua. O le te leo lau vision, o le te leo fo ngā le space ngā lue mai i le atua. Ai awhai lai titi lau vision fo i le lo lau va aia, pau alo le meke ngā kai. Pau fo ngā le me mawhainga ngā lue i le atua, e le koe mawhai le atua, whai se me siri aku. Ai awhai e ke va aia mawhai o ngā e whai a whaakauso whale, mawhai o ngā vea o e aunga, mawhai o ngā whai o e mawhai e vangalia, mawhai ngā e wha malolo i mai i lango lau va aile nā sa iai. Te loa lau va ai ngā iai, lai sila le atua, le lau whai o se tau tinonga ia te autou. Wa ule la vā loku i loku, wa le ko i se manga o le atua. Waka le la vā loku e whai e kuai make. Waka le la vā we kunga i leo malolongi mai o whapea se o le akua e ari e leo wha malolo mai. And yet, o le limit e tātou le atua. Ki roi me o whea koe wa limit e kākou le akua. Ngā ho al keimi sa o le kui, le ei masa singa koe la unga inga le atua. Malana wha malolonga, wo umawhai mai, kako woe, whai le kui o le kali leo kākou. E le o whai mai, by his stripe, plus the kui, o na hio leo tātou, no. Ke ro fai aku lai ke whango i le kui, but I'm trying to take oil mea foi lele. O lai ai le standard a le atua i malana upu mo lana whanau. Amene. Whaftai le atua pēr o whailau pui. Ia pole a lava, ingur fuala au vi ia le atua. Kau se ilo kingo. Hallelujah. Whenga kwai man whenga fau. Amen. O leo ke aloa ui e whao ngāle mea wa umana whai e Yesu mo au so. Au alai ke ika e ke au, I'm take advantage le mea na whai e le atua e ke au. E le si ele inga ngol mako mafukanga. Sa maasanga nga ingu whala au. Or keiminge, so se keimia e maua iri a. Mako ai kuma lo si ufa longo longo, rebuke le fulu. Ngalu la ile si aso ngal va so nga alu mfo me mako ai kangi ale maka. Laku nga luenga wa ngela nga ufa nga luenga fa mai. Ka ui ko nga vai ese fai ai. Vai fu ia nga mua fu ia vai fai le maka. Au mako ai refuse sama ku le upole akua. Sa wa alu mo la nga vau. Sa wafa nga luenga. Fu mai o fa lava o malo o mai funga. Fu mai ko e fo ia le maka e ngel gaming o si de ko au le maka la wer gaming le maka ngai mo mo version kenge. Ko hi ola le atua. You know lo por tu spa ia pe no fa atu. He set you free but you need to fight for the promise. Ke lo kako. Wa kako agree. Ai kako ke le fight. Amen. You guys all right? Talo ile atua e. E awane i. Pe wo over ke lo stretching o ngia fiafi. Amen, mo ila to fofa ko mafuka mai ma mo ta to prokalami. Pe wo over stretching o ngia fiafi. Ya kalo ia to ilong file mu ya te oi tai oi le tua. Fa malo si te oi. I want to encourage you. Stand in the word. Tu ile upu. E te talitonu e mafaia e le atua o na faia le mena ia folofola ya te oi. Amen. Awangi e peo tangata nei, wa umanga fai ele kua mea uma, ai lako ke karikongo ele mawhaina fai ele atua, whamenu tara tu spa ia na tu siar whenga tua ia o ao mea te tātou. Amen. Whamanuia le atua ia te o ke le oika. I want to challenge you. Amen. Whawhia fo ingoka whamaro sia ki oi, because sometimes people don't like me. To a tero tangata ele fifi e te au marwhi au o te launga ina, pe fo linga wa mawalunga kele. I have a mindset. E siri lo launga ino le upo le atua I lunga I. Wha maua lunga launga ino le upo le atua. O ngā kako kau whai ia e umala ia kako mawhai kako ke hoi lunga le upo le atua. Ai auane au maia le upo le atua I lalo I. Auange I se tinga le upo le atua e wha maua lalo le standard. O ngā kako maila I lalo I. No. Launga pele upo le atua le tūlanga wai ai. Ai tātou sāwari vali I lunga. Tātou wa e lunga le meo lo fina ngalo I le atua. Wha manuia le atua le neia fiafi lau sāwalinga. Mafau e te mafaia mea uma e mafaia le atua na fai ia te oe pēne I forfolahina. Tau tala I le ola, ai le ole oti. Tau tala e te mafaia. Mafau I lau roto, tau tino I lo ngutu, e o mai ei le ola.
whaamanuia le atua i lau sāwalinga, ia vea o se tangata tau mo le alii, tu i le upo le atua, whaamanuia le atua i lau sāwalinga le neiva yaso, ia whaapeona iei le malama o le alii, ia iei lo nanga le lei, whaamalosia lau sāwalinga. Amene. Hallelujah. O te le o whaia se mta upu fo i lele tō e tau mawhai e whaaloto e sea o tātou tangata, ia pewhi ai ngai ka ko o whai kui marei. No. The point no to mawhai e whaamanino le whiawhire nei. We have a gospel. We have a message from God. Mō tātou lana whanau. Whamaile atu o te mawhaia. Amen. Te taulana la hunga o le kala leianga ia. My God will protect me. Whamatala tu spa ia na te whaamangalo a uanga sala. Ma whaamalo lo o umai atoa Uma ngā ka upu settle full stop. Maile atua. Uma o whaia. Whaakua lola iei. Fight loala. Amen. Fight ea te tū i le upu a le atua. Le tua le mātou ta mawha manuia i lau whanau le nei a whiawhi, manuia i lau upu. Tala noa i o lātou loto, ia whaapeona ngā lue pelo wa nganga ia te i lātou i o lātou mawhau. Ma talitonu, e te mawhai ona whaia ia te i lātou le mea wa e fola ina. E ala ia Yesu ke riso whaamanuia oe lo mātou atua, no mātou ta mai, nei vai aso i whiau mga luenga. Ia whaia le mātou sa valinga, mea uma wa e whina ngalo ai, whao ngā ina i mātou aua ni o mātou tau fia oe, mai lo ngā lue, to tonu o mātou loto ma ainga, ai meisi to tonu o mātou e kāle. Sia wha fo i inga i la o fio no swafo o Yesu ke riso, o ole mawala au atuai nei. Amene, amene. Hallelujah. Vi ia le atua, ia, o te iloa e o lo whaamalosia lau sāwalinga, ia malau sāwalinga i le upo le atua, pe ona o whaiatu, o lau ia whaanaunau ta inga, ina ia mawhai ona toe whafangu, ia ma toe whaamanatu ia te oe, wa uma ona whaia e le atua mai te mawhaia. E te mawhaia, ia Yesu, whamai o te mawhaia mea umar whaatasi mai o ke riso. Amen, you can do it. It's not a positive speech na mea ona lai foi mai tala tu but yeah, you are the head, not the tail. For mai le tu o te yaima oi, I will never leave you nor forsake you. You can do it. Amen. Fa manuia le tu le nei vai aso i te au manga ruenga ta ia tu lo tu soi fua ma so na yola e tatou feiloa i le aso lua i lo na lofa mo lo na ngale lei e tatou Bible study au ni MC tatou Bible study le so lua tala noa ai se mea matango fia mai le atua a o tatou proklame na ne fia fi tatou tu feiloa i ono Yesu. Love you guys. Amen. Amen.